Dumela mohi re betse re a amohela ditaba tsa Sesotho re tele o DDT ke molo Castle le tlalo di hlo tsa ditaba di a latela. Did you see where the shot that was discharged struck? No, I didn't see. Le kwata la bakusuwa le hlwaile dipolelo tse ngatanyana tse sa nyallaneng bopaking ba Mthokozi Sethwala. This mass protest re tlola ka yona pele until UFS e utla dilo tsa rona kaofela. Baithuti ba mashome a metsomedi ba di-campus tse tharo sa University of Free State ba tshwerwe matsholong a bona a boipelaetso bo tletseng merusu. They don't have enough time. Look at that beautiful long range, but unfortunately, Shola called that for stepping error. Goal denied. Dipapading Afrika Borwa e hlwaile ho fetela mokgahlelong wa di-semi-finale mohopeng wa lefatshe wa netball Cape Town. Harwa mele mohi le qwetha la baqusuwa le hlwaile dipolelo tse ngatanyana tse sa nyallaneng bopaking ba motswalle wa hloya kgomo wa Senzo Meiwa e le Mthokozi Sethwala. Thwala o tekile bopaki ba hore o utlwile sethunya se kgabola ka makgetlo a mabedi. Did you see where the shot that was discharged struck? No, I didn't see. Was that the only shot that you heard? Two, that's the first one, which when I was still in the house, and then the second one was when I was on my way out of the house. O boetse a botsa ka bopaki ba hae bo sa nyallaneng le bapaki ya sethathong Khaya Nqashi ba hore Meiwa o ile a tjapalla fatshe ka morao thungwa. He found him lying there and he was just alone there. There was nobody that was assisting him. Ngiyacabanga ukuthi umfana waka Nqashi wangena after mina. So mina ngafikela kuyena uSenzo. The only time engasuka eduze kwaSenzo was when ngiyovulela uTumelo. Liqwetha le re hona le molaetsa o bontshang hore Thwala o ne le teng ka tlung ha o tswa qhwebishano e ileng ya lebisa ho thungweng ha Meiwa. Is it your evidence that when the deceased was shot, Longwe had left? Yebo. Thwala o ile a tsitlallela ntleng ya hore ho ne ho ina le bahlasedi ba babedi ka tlung. I put it to you that the deceased was shot at by one of the persons who were inside the house. I have absolutely no reason to defend anyone or to protect anyone that was in the house. Mohato hloma dipaki dipotso o tlotswela pele hosane. Sepolesa sa Northern Cape se dirifaditse hore ke batho ba 13 ba hlokaetse matsatsing a mmalwa a fitileng nakong eo ho wa morafo wa Glenzi. Sepolesa se tswela pele ho batla ditopo tse ding. Ditlaleo di hlalosa haele barafi ba semolaong ba ka hodimo dikete tse pedi ba ntseng ba rafa morafong wa Glenzi. Sepolesa se re ba ile ba welwa ke morafo ka Mantaha. Preliminary reports indicate that the deceased were trapped underground when the tunnels collapsed. The first incident occurred on 31st of July 2023 at approximately 5:45 the evening when a tunnel collapsed and one body was found and recovered. The second incident allegedly happened in the same mining areas on the 1st of August at approximately 8 p.m. when a tunnel collapsed on a group of men and 8 bodies were retrieved. Morafo ona o se o ile ka makgetlo a mangata dilemong tse ngata tse fetileng mme ha jwale baahi ba sebaka sena ba ipiletsa ho mmuso hore o kene dipakeng. We are not only referring to substandard prices that illegal miners get for their diamonds, but especially want to highlight the unsafe conditions in which they mine. The latest accident once again highlights the extent of the problem, which requires urgent intervention from the government. Sepolesa se butse nyewe ya polao mabapi le ketsahalo ena. Moipetjana re kopile maikutlo a hao jalo ka ho bonahala hore kgwebo ya ho rafa ka ho se molaong e ntse e ba kotsi lo baahi. Potso ke hore ebe wena sebakeng seo o dula ho sona le phedisana jwang le dizamazama. Maikutlo a hao ke a latelana. Ho Facebook se khorane Chauke o re boholo ba dizamazama tsena ke baahi ba ina tsa boaisane mme ba bang ba bona ba hirile metseng ya rona ebile ba na le malapa teng. Le botupane yena o re ho kotsi haholo hobane nakong eo ba lwanang ka ba bathunyana ba balehela dijareteng tsa rona. Molaetsa o qetela ke wa Maria Baloi ho Twitter ena o re rona mo re dulang teng dizamazama ha re di bona re founela sepolesa hobane di senya setjhaba.
baithuti ba 22 ba dikempase tse 3 tsa University of Free State ba tshwerwe nako ya matsholo a bona boipelaetso a tletse merusu. Phepetso ya nnete e tobile boholo baithuti ba dulang ka ntle ho campus. Ba bang ba tebelwa dibakeng tsa bona tsa khiro, ha ba bang bona ba hloka le sausha. Athe ho boetse hona le ba bang ba ntseng ba eso kgutli mahae ha esale ka mora phomolo ya mariha. This mass protest re tlotsela ka yona pele until UFS e utlwa dilo tsa rona kaofela. Baithuti le bona ba re ha ba kgotsofala, ba re ho lekane, mme ho bona ho ya dithupellong ke phepetso e kgolo. Problem ena ko rena tšhelete ha e fihli ka botlalo baneng, engwe e fihla ele half, engwe ha e kene ya bontsha hore e kene mara ba checka di amount ha di yo at all. Ba re bona re le banyane ba bona ekare ba ka re undermine. So this ke voice ya rona, it is a way of raising our voice. University e re swabisitswe ke boipelaetso ba baithuti, le ha o le jwalo e re utlwisisa ngongoreho tsa bona. We will keep our engagement with NSFAS open, and I must here indicate that the support that we're getting from the NSFAS CEO and his team is good. University e kentse tshebetsong mohato wa nakwana wa thupello tsa online, fela baithuti ba hanana le sena, ka le reng ba hloka ditjhelete le dikgokahanyo tsa internet. Konelo le Khafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. Mmila o moholo wa N12 highway o butswe ka morao baahi ba mekhukhu ya Slovo haufi le Eldaro Park ba kwaketsane le sepolesa ho seo ho belaelwang e le hore ba lwanela phano ya ditshebeletso. Mmila e mengata ile ya kwalwa mme baahi ba ile ba utswa thepa loring. Baahi ba bontshitse ho se kgotsofale ha bona mebileng, ba ikutlwa ba nyahladitsweng. Children are falling into the pit toilet. That's not nice. Burying a 2-year-old fell in the pit toilet. That's not nice. We stay here. I was born here. I'm 32 years old. I was born and raised here in this place. So I have to stay with my mother in one yard. That doesn't make sense. It's not nice. Yes, we want our own places. What they promised us, we want that. As you can see, you don't want to see yourself in a place like this while the budget is out. At least they can use the budget on building something that you can see tomorrow, our children, even not me, even if it's not me. Ho sa le jwalo lori e tjhisitsweng. Baahi ba boetse ba bolela hore moshanyana ya dilemo tse 16 o ile a bolawa ka uthungwa pejana bekeng ena. Child was shot at the back. We never saw, but we heard that the child was shot at. He was standing next to his place where he stays. Yes, next to the shack by the pole. So they started shooting. When he wanted to run, then they shot him in the head. IPT e thakgotse diphuputso ka mora ditlaleho tsena. Diteko tsa ho fumana lehlakore la City of Johannesburg di a atleha. Ditaba tsa bona tse tswela pele mohi baahi ba motse wa Moshwana ka ntlenyana wa Mahikeng Northwest ba ipiletsa ho mmuso ho betla mmila wa hlohlojane wa dikilometara tse 50 o hokela motse wa bona le emeng. Ba re mmila ona o maemong a mabe o ba senyetsa makoloi mme bakganni ba bang ba dipalangwang tsa bana ba sekolo ha ba sa o sebedisa. Motse wa Moshwana o dikilometara di 80 go tswa mo motse moshate wa Northwest le Mahikeng. Motse ono o na le matlo a ka nna 500. Baagi ba tshwenyegile ka ga seemo sa tsela mo kgaolong ya bona. Ba batla gore bathati ba puso ba tshele sekontere ka ntlha ya fa ba re bothati ba puso bo paletswe ke go karapa tsela. Ditsela tse re nang le tsone ntate maine ga di tsamaege. Beng ba dipalangwa ba re ga ba kgone go isa baagi kwa mafelong a farologaneng ka ntlha ya seemo sa tsela. Mongwe wa kgwebo ya ditekesi e leng Peter Molojwa a re o na le ditaxi di le 2 a re go di baakanya ke mathata fela. 7 years tsela e go sena le ha ile motšhini o e tangwe e kreitera hao mo ntleng ya dipula gone ha dipula di tsamaile ke a itlhoboga ene taxi e tse ke tsamayang ka tsone ga ke kgone go tsamaya selekanyo sa 3 years ka taxi be santsane yana le selebo se se siameng ka ntleng ya ditsela. Mongwe wa setlamo se se thapilweng go tsamaisa bana ba sekolo ka bese ya gagwe o tlogetse go dira seo. Nna ke batla gore department e tlise bese
gore re kgone go isa sekolong. Kgabagare lefapha la ditirelo tsa setšhaba le ditsela mo North West la re lebetse thoko madi ao a tla tlhokomelang ditsela tsa mmu kwa metsemagaeng. Rona re lefapha re na le se ba re ke conditional grant PRMG e leng gore re tse re tshwetso ya gore a re tse about the percent di ka nna 40 of the total amount e ne yona e dirang ko di districts tsa rona. Ka ntlha ya seemo se ga jaana ga go bonale fa barutwana ba tla ya sekolong. Zebulon Maine, SABC News, mo motseng wa Moshawane. Ha re fetela ka Limpopo baahi ba Gamphahlele ba hwantetse dikantorong tsa lefapha la mesebetsi ya setjhaba ba biletsa hore mmuso o ntlafatse maemo a mebila sebakeng sa bona. Ho ya ka letona la mesebetsi ya setjhaba Limpopo Nkakareng Rakgwale, lefapha le hloka dibilione tse fetang 100 ho lokisa mebila ho phatlalla le province. Badudi bao ba fefetšego ba gwantetse ka dikantorong tša kgoro ya mešomo ya setšhaba ka mono Polokwane. Sello sa bona ke tsela ye e sa le ba e tshepišwa ke kgoro go tloga ka ngwaga wa 2017. Kgoro e re go hlokega mašeleng ke seo se bakang gore ba palelwe ke go tšhela ditsela sekontiri ka mono provinceng. Ge e le badudi ba re ba lapišitše ke go leta. Re na le makgatlo a ka fetang a senyane re ngwala mangwalo to our MEC Department of Complex and Infrastructure. So what's the response? Tsela e re nyakile go tloga ka 2017 setšhaba sa just se go thiba ditsela. Kgoro e re go ditsela tša monabo wa dikilomitara tše 220 ka mono provinceng ba kgonne go tšhela fela monabo wa dikilomitara tše 6,000. ba re ba kgopetše thušo go kgoro ya mešomo ya setšhaba maemong a bosetšhaba gore le yona e tsenye letsogo. We have got a huge backlog of roads, but I can tell you we need billions of billions for us to be able to address or to turn all the gravel into the tar. We need not less than 100 billion. Kgoro e re go hlaela ga mašeleng ke gona go baka go tšhalela nthago ya ditsela ka mono provinceng. Ba re mašeleng ao ba nago le gona ga bjalo ba tlo a šomiša go kgora ditsela le go hlokomela ditsela tšeo di leng gona ga bjalo. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Polokwane. Ha re ya ditabeng tsa matjhaba lekgotla le phahameng la Zimbabwe le nkile qeto molemong wa ditho tse 12 tsa mokga wa bohanyetsi wa Citizen Coalition for Change. Ditho tsena di tla iketela dikgetho tsa naha tse tlang ho tshwarwa hona kgweding ya hodimo. Mokga wa bohanyetsi Zimbabwe Citizens Coalition for Change o se o tlo ba le ditho tse 12 tse tlo iketela dikgethong tsena tse tlang. The 12 MPs from Bulawayo have been reinstated to the ballot. As the CCC, we don't say we're happy, we don't celebrate, because they should never have been removed in the first place. But what we do say is that we're relieved, because at least the people of Bulawayo will be able to choose leaders of their own. Lekgotla la molao wa motheo le ntse le sebetsana le boipiletso ba e mong wa bonkgetheng Sevio Kasakweru e ileng a thibelwa ke lekgotla le phahameng ho iketela dikgethong tsena tse tlang. We have argued in the alternative also in our agent chamber application to say, look, if you are going to proceed and print the ballot papers, surely you must do so with the name of Mr. Kasukweru as he was duly nominated. Tebello ke hore o tshwarwe dikgetho ka la 20 a metso e meraro kgweding ena e hodimo Zimbabwe. Jole ha re bone hore be baraka se biditse jwang ha JC e ne e kwala hore nya bohlano. Randa e kwetse letsatsi e sa sebetsa hantle ka mora hore e lahlelwe ke palo ya diperesente tse 5 bekeng ena. Diabo JC di ntse di sebetsa hantle nakong ya letsatsi empa pheletsong ya letsatsi tsa ba ntlafala hanyane. Oli dala brand e lahletswe ka lebaka la kgatello e bakwang ke dolara e ntseng e ntlafala. Dipapading Afrika Borwa e hloile ho kena dipapading tsa se ka makgaolakgang a dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa netball ka mora ho bapala le Uganda ka 52-50. Di-Proteas di ne di hloka dintlha tse 65 mme se di tla bapala le mohlodi pakeng tsa Malawi le Tonga ho fumana bohlano kapa maemo a botshelela ho di-play-offs mme ha re bone dintlha kgolo. I think it's pretty much done for the Spar Proteas. Just need to try and stop this ball from going through to the shooting circle. But even if it does, it will be South Africa's centre pass and they can just play it down. One more goal
The Spar Proteas lose possession. She cranes back on the attack, but they don't have enough time. Look at that beautiful long range, but unfortunately, Shola called that for stepping error. Goal denied, and that pretty much cements it for the Spar Proteas. Shola is having a disagreement with the umpire at the moment, but be it as it may, the decision was made, and the result goes in favor of the Spar Proteas. Mohi ka bera fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba _kgang, Facebook account ya rona ke ditaba dikgang _ Twitter ya rona ke ditaba _ dikgang athe o ka bera romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds. Tsaka jeno di fela mona Mohi o tla fumana ditaba tsa Setswana ho sane kana nako ena mo di buya tela ka puiseletso mo Fokeng. Hayate. Moya ke tebogela ke bele go dumedise go sumela tsela ka jeno ke tlhalosa gore go tla be go hloka dipulo go tle ka rona ina Afrika borwa fela ha re shebile dibakeng tse botšhabela taba go le tla ba moya o tla go tsamaya ka lebelo le hlile phame haholo masome a mane ho isa masome a metlhano ka hora ntle le mono ha se ba tsela o sane re ka lebella gore tsela o sane go be le boetse ya go hloka dipula fela o tla ba le mohudu se dibakeng tse botšhabela tsa Limpopo go ya tsolo Mpumalanga ntle le mono bolo bana go tla bontsha go hloka pula fela re shebile gore go tla bona le maemo a ka hloletsa molotse mo mo takileng o go bedu teng ate ha re shebile di temperature ha o lo shebile ka ro province na Free State o tla ba le maemo a tleng a pholile tlefla tlo so Trobong mona Welcome shomele motse tseletseng mana Garib ate re shebile ka mana ka Bothaville e be tlo shomele motse Trobong go feta mona re shebile ka ro province ne ya Prima teng ka le province na ba Prima e be le maemo a pholile tlefla tlo shomele motse supile mahikeng masoma bida motsomong ka mana ka Thoska ha re shebile sebaka sana sa Autostal e be tlo shomele motse Robedi me re shebile ka ro province ne ya Limpopo re ka le province na Limpopo ha ke province ga go tla bona maemo a pholileng tlefla tlo shomele motse e supileng mona Johannesburg le shomele motse Robedi man Pretoria a tshara shebile ka haro province ya Limpopo teng re ka lebala province na Limpopo le yona e be le maemo a tleng a pholile tlefla tlo shomele motse Robedi mona Polokwane maswa be motse Medi man le phalale a tshara shebile ka mana ka Phalaborwa e tla batsa maswa be di ametse meraro mme ka haro province ya Mpumalanga teng ha re shebile Sekhukhuzwa le bakatsana tsa bo Komati try go tla go batla futufutuma di tlefla tsa maswa be di ametse mehlano tele mona mogolo ba province go tla ba le maemo a tleng a phalaphodile a tshara shebile ka haro province yani ya KwaZulu-Natal province ina KwaZulu-Natal tla ba le maemo a tleng a pholaphodile tlefla tsa maswa be motse boraro mona Lady Smith maswa be motse boraro ka mana ka Vryheid mme ka haro province ya ba Prima teng ka ka pa botšhabela tla ba le maemo a tleng a futumetse mona Somerset East maswa be motse tseletseng ka mana ka Gqeberha ha le Makhanda le teng betse maswa be di ametse tseletseng mme ka haro province ya ne ya ka pa Prima teng province ka pa Prima e tla ba le maemo a tleng a futumetse dibakeng tsena tse botšhabela fela go tla ba le maemo a phodileng mana bophirima jalo ka bona tse maswa ba motsomong sebakeng sa sa Vredendal le shomele motse supileng ka mana ka Cape Town province e ka palo boya teng ka lebela province ena e be le maemo a tleng a phodile go hle ka re yona tla fitla tsa maswa ba motsomong ka mana ka sa Springbok a thele ka mana ka Calvinia e be tsa maswa ba motsomong fela ha re shebile ka mana ka sebakeng sane sa Appleton e tla ba tsa maswa ba motseletseng mohi tsa tsa bolo ke di be ha kana ya gaola ya